Davor Dramićanin 10 godina aktivno se bavi stripom. Tokom trodnevnog festivala stripa u Leskovcu makedonski autori svakoga dana imali su prezentacije. Ovo je 10. po redu balkansko strip izdanje i leskovački festival stariji i poznatiji od beogradskog. O iskustvima i utiscima dobitnik nagrade kaže. Leskovac je ove godine imao 10. revijalni, znači balkanski salon stripa, gde se okupljaju baš iz celog Balkana. Ove godine za prvi put su bili Rumuni, Grci i Bugari, osven iz bivše Ju Republike. Mi kao naša ekipa smo tamo već 3-4 godina zastupljeni. Dobro je što imamo neko prijateljstvo i sa autorima i organizatorima tog festivala. Ove godine uspeh je bio što sam ja dobio i prvu nagradu za scenario na Balkanu. Bili smo 10 autora iz naše zemlje. 3 dana i 3 prezentacije i promocije smo imali. Prva je bila predavanje za karakter, dizajn i animacija. Mihajlo Dimitrijevski Tjemićo, poznati ilustrator koji je radio i strip po mom scenariju, i Damjan su prezentirali za animaciju. Drugi dan je bila baš promocija za ovaj strip koji je dobio nagradu. To smo radili ja i Tjemićo. A treći dan je bilo opšto za makedonska strip scena. Znači, da kažemo, sve vreme dok je trajao ovaj festival, vi ste imali vašu prezentaciju, je li tako? Da, znači ova smotra je postavljena da ima i konkurs gde je ceo sprat bio sa preko 120 autora su poslali svoji radovi. Tamo je bila izložba. Drugi deo je bio gde celo vreme se nešto crtalo, radilo strip. Treći deo su bili prezentacije i četvrti oficijalni deo je dodela nagrade. Kakvi su tvoji utisci, kakvi su bili domaćini Leskovčani? Najtopliji jer u odnosu na svi ostali veći gradovi gde imaju svoje festivali kao što je Beograd, Zagreb ima CRŠ i ostali, tamo su puno oficijalniji, a u Leskovcu je bilo baš ono prijatno druženje, da popiješ i kafu, posebno roštilj i ostale stvari, tako da je najgostoprimljiviji festival na Balkanu. Ti si sa svojim stripovima predstavljaju beogradskoj publici, je li tako? Da, tamo smo isto bili 3-4 godine, baš u septembri ovaj zadnji 5. beogradski strip salon. Dobili smo i nagradu od sponzora, nismo bili znači u prva 3, ali ipak je bitno što smo dobili i tamo nešto, a evo ovde je malo veća nagrada, mislim po značaju, tako da polako izlazimo iz ove granice. Nagrada je jedna od najprijatnijih iskustava u mom dosadašnjem radu, ali i dokaz da nagrade dolaze posle mnogo rada, dodaje Davor. Dečji strip je Kapetan Great koji je izašli su 10 brojeva do sada. Bilo je super povratna informacija od mladih, pa postoji mogućnost da sve to produži od septembra na još 12 brojeva. Deca su specifična grupa, pa je bilo važno da strip bude jednostavan i prihvatljiv. Davor Dramićanin, pored nagrade Nikola Mitrović Kokan, dobitnik je i zahvalnice za razvoj i popularizaciju balkanskog stripa i nesebičnu pomoć u razvoju Leskovačke škole stripa, grafički urednik dečijeg časopisa Naš svet.